Иргун булдыр хизефле телеграфисем пирингелес. Уже эфирда ирхи дебел. Пирин батра хунара варабаян Палла журналист, Палла прозаик. Чуваш республикин культурында вадивишлещение, Эльгер премиен лауреатя. Геннадий Максимов. Сылсынадып. Иргун булдыр. Хакладаны мырзем, курма хавас. Телеграфисемге хавас пульсана гурма, Геннадий Аркадьевич, васем вали мле иду хадлесе гильден. Да, книгизем, майха, но чи юашки книги, вот шамба тюря видео идешам да ширинна. Выросла духнага гугнеге? Выросла, может, подчеры туземдезе, вот, загубленный рай. Мен золдалба, вот, автор шак книгине загубленный рай, дезе, алыртны. Ден-денде, плегензем, вот плегензем, шак менжен загубленный рай тенне пельзен, вот я бана шак книгине вара парнелеме булдараду. Пиделайх парни дезе жутладып, хизепле телеграфисем, шыңгралласа щитме васкыр. Паллах терс хуравва. Унзырын шак хюхим барнине шинзе илме майшук загубленный рай. Выросла тухна Геннадий Максимовын повещесембе калавесень пухи. Шаплавет? Шамбек темелли. Сималданах журналистика шинден калашар боль. Каласахварам телеграфисене кошалхи шула и бир Геннадий Максимов ширавшин. Шавра шулне палудыны бебушлар мардемелле кырладин премешинче вол утмал дулдарча. Утмал жул и пень паянхи галажура и бир кыштахта булин унын пурнышне, кунжулне, эшхелне пыдымледеген тапхырзем шинден калашса илее бірех тезе жутладов. Ак, нумай булмаш журналистсен сезе иртреде хизе пле палла парса числарышына мускав журналистсен перлехи шаплавет? Да, сообществе парнде, да, терес. Вот кумбеки вот шабах награда вол поднесли нумаймар, вот нумаймар. Нумай ундай протвады билекшин нагнабанас. Вот шак. Рашейбе. Да, шок на чвашра. Чвашра. Вот. Ну, хар шабах не может шигындарында булынде деп шак юбилей вгдебеде тезе ушлап мырдизен канави хабирин малдами мускаватчен яричен вахяна пирен пуштаксем вот калабар Вашуркина шинерны бе бул жиханде ол волгалар он жухне мускаврия балазен бирен щукка дезе вот шабах шагынбеке балаба вара шабах союсра берган союз журналистин зоюзинде биде парнейлереш вот ну миргалмала аванын де ол тырсыбы көмбекке сайра болот ода сайра болот. Кашни шавра жулдах тада пурнеде парнелемешінде нахугалашле. Вол на тивиш пулмалы исем нумай булна журналистикарада. Смахран пер херах шулда вращение ведь шак шул шинчедана шаплавет. Ну, потому что нумай вогат хушинде вадаржол темелле. Аджаранах ширнан дедір себе. Малданымде урухларақ булны, малдан район хажан жештене. Ундан вара телевидение гунда келне, вот. Ундан вара христианизация же булза, вот. Ундан вара нумай вогат хуши водар шула яхын терсебе галзан иртсе бырат темелленде, водар шул демелде. Вот чагабек пурныш но хабар дерцегарен де утмул жула житрем детен зага малла. Унжукле плаптец дешламан малдан. Вот. Ханен де ушланда персебенде калашкала пырга бир уя баласын биргиде калып. Утмул жолунде ол шаплагына ол кахал пушламы жыгына дебеле чиннерен. Выбиттигына, инде пишешитне, оспа, чунба, шаплавет. Анжахта Геннадий Максимов яланах шивеч чельгелле. Вичкенгушла журналист пулна. Калаха тюррен. Йивар вағытсем булмани пада гелек мени журналист сене хен пулна вағытсем пирен самай булдеш.
Ну, да, ну, май азайын мелізем, ну, майған да ол, тұрсыбе қалзан. Қой оған жақына телевин жеслен жоқ, неде, онда самай бұлны шығын. Вот, Никифорова влернегі шын, онда самай евр заман азем бұл жес. Он жүхне мана чудақ, мен, қаламалы, ну, қаламалда аван марған да бұя болсын, тұрсыбе қалзан. Ну, Никифорова, сәнбек, ну, май құшы, ну, май ойлай, мынды жүріс. Ну, тұрсыбе чудай... Никифоров индивал калазақ варар, астумашы болсан, Комсомольский район хажатын дестеген журналистче. Журналистче, войла жиратче бол. Пире войла жиратче, сағынамай, ну, вілердісінде тұрсыбе қалзан. Вот, она, қалыс қайран солда өзіне топрыш, ну, солда өзем дұрс марзым, пайғы күтшенде. Дезі жұртла përверна, онда қал өзем человек же таврандан де ундран, прибуну жула хупнучына. И вот, ну, шавна никсана малмаз пар. Ну, я бана пара ширны чаханны, я бала берги. Кайнизем мен ван рубрика буштаннычы. И шабак прамышне буштарым шак Никифор Фран. Вот. Но она, вот, ну, онда трасыбе газа темде думалатчы онда. Немец забдерейм я рыжнюхне. Вот трасыбе газан, онда пулмалатчы. Хна, жау, мене земде, портрет земде булмалатчы, латмалатчы, ну, темесе, онда портрет серер буште, да хоми лайхи, тузахонычы, онда лайхаба. Ну, волозма хахаль, человек бар. Но это тебрхот, шайбаны тебрхот авна. Мразезен, мен дуны нет, тузаждер мене бир. Вот, бир Никифорова, не тузаждер меры мертвцы. Телеграфия самшынгралзы хитростейтлі забығарға тен, теріс хурау париш. Алло, ырыгун бұлдар етлет бірсіре? Сылысына сөйле телевидениеде шлегізіне. Сылысына тұр. Геннадий Аркадьевичден өйдвезіне құралы забығашын. Загубленный рай. Алло. Етлет бір. Ага, я құралы забығашын шаг өйдвезіне Геннадий Аркадьевичден. Загубленный рай авторы Волхаеха Максимов. Ол ширзагларна унда Чебоксарский ГЕС строительство берги. Мәжін загубленный рай десе атпаны. Мне білдерет шак яд, үйдевішам пекчі. Ол низовка ял был унда. Шав низовка ялне ГЕСа строительство пузан. Мне білдерет был. Шав был унда мазар, кладбище деп бірінде выросла. Шав кладбищена Кужарасы берги. Шинзене урықшыре кужарны өзіне. Еберінланды мір есер қайлава буланы. Буланы туйнай. Мотор. Шапла. Анжақ шак кінеге мүншін загубленный рай десе ятпанышы мне білдере десірмелі ұнланадыр, тада ұнландарадыр шакна. Шав низовка ялінже пұрын. Шав яла, иппин, автор, шытмақ десе шутланы буладиха? Шапла, шав яла был урық шерешінзене, кама хулана, кама хуладулышне бірнастарны. Онлан мала есір кам буладыр? Кузьмин Вячеслав Михайлович десе она. Вячеслав Михайлович парне барат пір, тезе шутлат пір, ұңқыравне е тада кедет пірі. Біле, терзе хуравлари? Терзе, кунда ол терсебе азан, еп калама бұлдарады, пшак гес берги, жадырлаза камзем ширны хаде зебе, нуммай шырарым ебе, нуммай жырым, камзем жирныға писатчызым, ширны дезе. А писатчызым, пирі хамры писатчызым, чавашсен. Ширман терсебе азан, онда еректе баман бұл дезе жутлап бірінді жамба. Паден белай хал бұлдыр дезен, вешне адада кунда варап сире вулаза помада бұлдара. Тархашын. Шубах райба жығындарны. Эпиграфінде был. Да. Страшный суд, страшным судом, но вообще-то человека, прожившего жизнь в России, следовало бы без разговоров помещать в рай. Иосиф Бродский, Изерпледер Иосиф Бродский, Нобель премии лауреат. Вот Шамбек пусланат манул, Шамбек. Рай денебе, вот жадарлы Шамбек кіртіп загубленный рай денне. И раз так загублен, вот как раз так с Максине кіртіменде онда. Вот Иосиф Бродский. Вот шамбашығындар же, халі бір қама бамалатшыға. Шак телеграф, шай бір саламлат прапла, шендері же бұлны ятпа. Да, терес. Шак негене Николай Фураминжи вұннымыш шурда келсе, илме бұлдарадыр, керек ұшвақтырады.
Тепре каласа кетсяндар килерге илер ховар тивишня парнене тебргут саламлатпыр. Халинде тюрех шынзе илдиш парнене хам енден тебрыйду парами, мышын десен гунда сирин тебргнеге де бурда херхен местер булзан, онада делеграфисене барнелеме булдарадрышкега. Парами тебрыйду не хам. Геннадий Аркадьевич Пирен. Мінле директор зен заместителя булза сен хатчен шуме. Камын. Шав ыйдва кам тулыре хуралать. Халинде парнеледени? Мен да астединде. Парнелед. Кеземізем хакланзагарыз, тірсеп қалаза. Түйді хақлы барне, онна надып. Смахмай кам кушарына наврысла? Онда кужарған земан вишінді баттын. Асын сақварсын дылайықчы? Ода вишіне бақмалланды. Николай Максимов пульганде шаплавет. Бұл кушараганчы? Кунда бұтшығау. Зоя Романова энди пирен кам кушарушицы эмінде чевашларан кушараганы сем шавсем шаплавет. Николай Максимов, Романова кунда бурат. Вот, потому что кажется, Николай Максимов, Романова. Романова и шаплавет. Да, тарас. Вот журналистика берги галачас пулзасын. Пиренде Никифоров тестлехе ханеевр азырхаттару бульджибек. Еппен шевеч тюрыс махшан пушкумада булать. Андях волсана шага нихшанда хуратман. Если терле рубрика зем учса, терле страницы зем, клип, тада тыде смахран. Унда шав хован вичкен гужубабықса шивеч калембе ширма парахмарын. Шабахта кусана хуратмары. Мен сана ширплех пана. Ну, клип сонде уханереверде бульжол. Вот. Клип сол уханереверде бульжол. Уханереверде ана булаган зембеде хабылачыш. Ну, ол ойлатшы. Вот, хадюашка вот травая базым бешираймарымха. Вот, терсебана ширмала. Мен речи онын вое? Вое? Потому что енді вулаган жыжынны. Вот, шамба, вулаган зем гриштерны, шам делін, шам клип скарынды ол. Аплайыз туйна журналист пек вулагана мен кирлине, мен козыклине. Онда демде болмынды. Терсебазан умая бала болмын. Терсебазан качылай вғыт құш ішлене хайпқыл. Ішлене халде ішлеп қанды. Вот, шанамай ол шымыш бар. Терсебазан ширепе балазым жерасы. Вот, мажутпа. Вот, малахына болы баланы. Аплайза хораманлық тені журналист, әшінже, оны шүгіреген, чи пілдерішлі ен десе қалама бұлдарадыны? Мүскәні балах, хораманның үйінде. Міндесе хоранмалығында. Пәлмелле тірсебе қалазан. Журналистем мүлі қаламала қой. Веш пәлзадымалла тірсебе қалазан. Қой пәлзадымалла. И шанамай бара лайық материалзым каяшы Жен-женде пулмары деп жергелі онда. Она тірсебе қалазан деп ол ширіп пулмалаға да онда пілмешле. И шанамай епшутлап бол клип суйрумақ мана клишнітші. Он жүхне малдан да хай бір. Мен бештенітші, тан илінна бада бірлешленітші. Бірлешленітші бір. Талины или наба, парвогатра и вершами. Тюре фир был на унжухне. Вот унжухне тюре фир зем пулманда, хой вогнже. Вот пидевела я балачу. Вот унна гаранда тебрте балза муза. Вот калабар. Шапла болдыр деген бердачы да бурчы унда берин. Шапла. Ну журналистикра ишлени. Куллень халық пурнышбе пурнны, халық ушинже пулны. Паллах сана ширавже пулма пулшнах. Халық писателін херне качайльни беде шиғынны бұл. Сан хунему тәсліқпаны бұл. Манда шакербе каймаладыр. Кен епте пулдарап тесе. Ну, да, ебенде терсебе қаланы, ажа жүхнех қаланы. Шидзегі класс пьерін жүхне еп қаларым. Ебе мен паргалауды апта қамын өмірде паргалау денебі. И каран паргалау мар, онда қары малылада бара. Калы бара, онда қалмауды, он Сталин грамоты шын малда мұштан жыл. Сталин грамоты, ондан қары Сталин сұначы, кугалек вұрыспа шығындардарды бар. Геннадий Максимов, онда шәрелі құрағы жағында бол, бірге оқшы тәліне елі қала жүзем нұмай болнычы. Онда вғада барынман юраду. Возем жул жүзінде қаламалан, хыне еверлі әмірдегі ектесі де ұравында мамвалли бол. Хунише хош
княгиня Хабыларах падиши, смахмай, калазах варар. Лаврентий Таллеров, чувашалых писателя. Да, онда ман... Унан херне, качаильный был пирин, Геннадий Аркадьевич. Онда ман пер мен. Хошнега мулларе был, итларах. Пиделайк, коммулары, хакмунтаху хожинден дишинде онда. Улагадит онда ман. Бебна, улагадине, тузап тереймерим, когда имышпай булмалатчы. Ол мана калан чунжухне. Вот. Роман бек кунбек каят дези, роман бек дези мана калан чоу. Хой вилезу мешамбек мана калан чоу, лайх бол дези. Вот, и шанамай, вот, харшутап тайпны, мана, трабулузын пиде нумай болны, карангалш. Хшан бешледер, шак икимышпай не. Пурныч малалаха, тень, шабахта, Вот, лаган кетни. Шак геза булатыр себе қалза. Шак геза булза, гез переги, мыжын дезен пиде вайлы калажу бұратшы ұлышқне. Пиде вайлы калажу бұратшы. Вот. Қалка пиде нумая бұмба шығындарды, мыжын дезен, нумая бұнда бұлары мінді пәлде стезе бұнда, нумай бұлын дезе. Вот, она, вот, нумай бұқыда еттер. Вот, геза була, ебе мінді бар. Шак кулаға жіне, вот, она... Тузап термелленді, вешлемелленді. Вообще сылла іште балақ нумай бұғыда илейд, анжақына тузап пумалла. Вол яваплық шинжинже пулмаллах. Яваплы шинжинже, шак яваплық пулмаллах. Есі темеше шул, бірдапқыры писательзен бірліхне ерце бұдын. Чуваш республикинже профессионал писательзен бірліхне. Вижу жол бұл жол. Вижу жол. Сюжет пықса илерға. Вижу жол балақ Вон щитчем шулда югерни. Бара малла калашы бір. Мен пулна, мен пулман, мен әміт шайынде хюлна. Бұғарға бірле. Ширавше пызыкын илсен, халық осхагылыбе шалдых ваджин паянхи выходадан защитне шайнек дардаган булма девеш. Хальхи хайлавсем чываша тенде контекстенде вырыншынсе илме, пызык литературура хойын яджибе, сынсыбаджибе, уйрымлыхибе бурынма майбарыши. Союзра пайдаш нумай, чынныбе мише ширавша шухшлаттараши шагидусем. Иртне шул суйла направлениен ердюши Геннадий Максимов выход хистемне гуращене лешлеме бегеннисисенче. Чываш наци конгрессбе наци тада десембе шамрыксен республикарит те библиотеки зембе перлешлеси жинжен килюшудуна. Терле булдарулых мырдвесембе тел булусем ирттерне. Теп хулара шихынусем ергелеме бушлана. Профессионал писательный союза Шамбек вылечтение кударанте юашке вотра курмандыр себе глазан. Поэтому мушкан, поэтому правление. Ну май эштуре. Унда искать эбертер себе глазан. Мускав жайын экшиттер бардер себе глазан. Мускав жайын дебе литературный газета хажатра. Эбер хамыр мешказден бирге шудатмадынды мор. Потом Россия билдербенді мор. Ну шавғытырақ мазагай маламар. Литературный газета журнал был хажат. Мускавра дұқсадырат. Вон виже жаржывагай. Шитмелдавада региона. Совет Союзы органырамба писательзен ларвезене келеген тюре шарана шандик сыритлеме хынықны жиравшысыне Вячеслав Оринов культура министрін жүмі халлихе педюжумлах марбулинге ырығы бар білдерді. Пірлихе бұлышма майзем жыраса дупна. Хой театр режиссері бұлнымай Вячеслав Николаевич хальхи драматургсен тұрышывне балыртыры. Чуваш театр зень. В зень палахнде хамар автор зене. В зень эжезене. Тебе хурза спектакль зем хадрлезе халах патнеши дерес плач. Шага же пирин театр зем пызык шайраду забырача. Тура жегер паянгигуна мана савандарать пирин чуваш драматургия волпур. Ырысымақпа пір-бірне хавғаландарны аван. Ларудырова шалдан дешкерегензем тісліхрен Борис Чиндыков ширавжа, пидетре паянхи литературуба ун пуласлыхне әненмес рехирны бергетезімақ пульджа. Борис Борисович калашле паян литературра чынлазах ішлеген ширавжысен чи кешен орыве сағалдан да хергалы жылда. Малашне патшалық енден тевішлі болужу болмазан ширас теген юлме. Күржірей пер республикрау пызығын арар дүлеме майзем тупна, ширагане шүкмен. Пиринде шапла болсан дұқтырчы. Пурныш мледе болынша ауырып задуқсақ пістмес пүлдебінде, бұл политикада әнде ол жынат пүлдеп шыржывра тенжеренде, үтей балаземде, чыважны грамар, үтей бақалық сен, үндек саматсем нумай болны пүлдебінде, бұл рашереде, тенжере үтей жавмынзенше бұрны жердейді анжақты жау, ұры ен мледе болынша ауырымза туғадек пүлдеп млегалас пирін шыржывын гердю жеземде, шак хамыр шыржыврейінде,
чилай вак халығын культурин, литературин жав жұтырайын деп, уласлығы жіне, ну, бізден малашлығы адалада сүйжіне чынлазы пұхма пұшласа шанас келедін деп. Шулдалық пұштарын загалашман жиравжысен пірле сүтсе малы самай бұғынна. Республика тулажынже тұғыр вұнулды ендешлік. Кенегесіне инжетірі иқташсен батнеде жидермелі. Кушарушысенбе драматургсен валли грант кирлі. Шамрыксенбе шинедірза ішлемелі. Кусем шулзерен илдінзе драганы дусем. Союз ердюші калажыва бідімлетнемай халықсен тустығын жүрденже ширавжысен валли пүлім буласы, сайт ұжыласы жінден білдерді. Пурниша улшын задрать, пурниша малала, шывать. Ну, май улшыны бұлса иртірі, шак сюжет тұрық підімлетсе қалас бұлзасында. Сайт ұжылмарыға. Оринов министр шумінде ештене вғытыра сымақпаны пурнишдан марыға штат твай марымыр. Шапла ведь. Шау үмітсенбе есерце братынчы союза, анжақ вишулгай алла тытырында қаларын. Ебе хиришле деп урхине зуйламасы не деп тезем мүншін. Мүншін сирден ховеншінден шак яваплыға. Ну, он жухне ведь, потому что мантеллезем был на викападжах урухла, он да пул на викападем журналзем расна был мало дизе каланы. Вот он. Даже моторим надо, даже моторим да мендуры. А вот моторим бирги мендурым урунчукне. Вараж влашкинжен галарым. Ден дегал. Майзем жук терер, укса жук терер. И вараж агысын, потому что каларым. Малла. Пурныш малла, кыжал галех, пирен урхине суйламалла, смахран. Халсына суйлас пузам, пір зымақ бағыла. Эфир бітірі. Кележет не? Пір зымақ па? Пір зымақ па мүлі қаланында. Эфир бітірі? Вот, рысыбе қалазан. Пір зымақ қала. Унда нумай жабалана ебе тузап тереймерімір. Юрать малла шемелі бұлдыр, бұшқын ба. Хизепті телеграф жесем, шағын ба берін эфир вышленде, сыл бұлыр, тепреділі бұлы тень.